za Violetu, pečen kolač, za Violetu. Olga! Gospodin Herman stiže svaki čas. Je li sve spremno? Da, bez brige, uskoro ću završiti kolač koji sam napravila posebno za svoju malu curicu. Si ti uzeo ključ od sobe na katu, umeći to ruku gdje su spremljene stvari od gospođe jer bi trebala očistiti? Postoji samo jedan ključ i taj je kod šefa. Ne razumijem. Koliko točno vremena treba proći da bi jednom za uvijek rekli Violeti istinu o stvarima od gospođe? To nije tema za razgovor ovdje. U redu, o čemu bismo trebali razgovarati? Samo nas dvoje, oči u oči, Ramažo. Gledaj, rekao sam ti da mene opsjedaš i za moj intimni prostor. Da, ali u međuvremenu što kažeš da ti sada uđem u intimni prostor? Olga, molim te, ponašajmo se profesionalno. Ja sam ipak osobni asistent gospodina Hermana i ja sam gospodin. Nije etično. Ti mene mrziš, Ramažo. To je to, ti mene mrziš. Pa nemoj to govoriti. Pa nikad te ne bih mrzio, pa ja nikad ne bih. Ne zanima me je li narudžbu potpisala gospodična Jade. Ponavljam, ne želim ni jednu crvenu ružu na sutrašnjoj zabavi. Ili je li to jasno? Kako da misliš bez crvenih ruža, Ramažo? Na kraljevskom vjenčanju bila su pravi hit. Upravo mi počinje važan sastanak, zovem kasnije. To je zato što su Violetinoj majici crvene ruže bile najdraže. O, molim te, nemoj opet s tim. Kad ćete vi svi biti u stanju pustiti to i nastaviti sa životom? Da je bar to tako lako. O, zdravo. Dušice moja mala. Olga! Kako si? Daj da te vidim, ljepotice moja, ista si tvoja mama. O, lijepo je da si tu opet, dušo. Hajde da radimo nešto zajedno. Idemo u kupovinu, idemo u toplice, bilo gdje i... Budi dobra. Ne, oprosti. Samo sam uzbuđena zbog rođendanske zabave i svega. Zabave? Rekla sam da ne želim zabavu. Ja ne poznajem nikoga ovdje. Violeta, smiri se. Ne mogu ovaj put. Dovukao si me u novu zemlju. Izgubljen mi je kofer, nemam ništa za obući. I tjeraš me da imam zabavu za rođendan koju ne želim. Ali onako nikoga nije briga što ja želim. Violeta, prilagodit će se.